Olo fatu mfatalo fatu ilau mai fo isa moa le nei fo itu la le fiafi. Ia le tua lo na lofa malo na ngalelei tato ia li tau fiafi. O nei fo ias fai ngā luenga le sfereile fai wani vai aso. Faiva matiute mga luenga sa whenga eisio tato o tenu. E meise u fai ui wai ngā luenga le nei vai aso le tato malo. Fatalo fatu le ngang fa loalo. Tato taimi lea ua se furu lima su valu minute te aile tu la lima le fiafi ia fa malulu atu ona o tūlanga o le delay o le tātou polkalame ona sa tau fa mai a fo le tele o nisi o fufuanga malava sine o le nei aso le tele o mta upolo ngai meisio tātou atunu tātou ofisa nei e fa talo fatu le ngang fa alo alo mai mo mai esio tātou atunu i ona vai ngai sese ya me se fo tapo i mau mai sa mo pa ia mal malolo la lampa pa o ia tunu mamao fatalo fa tuai le ngang fa lolo nei tu la laso ia alfa mo lava o tato por calamere nei Feiloa'iga la tu stala i mal tato official Palemia ono nisi o mata upu sa tala no ina nei vai aso el kapeneta to vo manisi o mata upu taua ta lavan tato Feiloa'iga ono le fa manino ina o mata upu taua wale manui o sio tātou tunu. Ta upu sa tal no ina ka peneta i le vai aso na aso de nei, sa whai unga whono inai le tūlanga o tino i tupe ua tu inatu mol so soani i le mamalu o le atunu e ala i no ngā tupe ese i le ngata i no ngā tupe whatino ai tūlanga tau pisinisi ma le awinatu o loi fafo apena fo i tūlanga o nonga tupe i tūlanga o le tātou whataunga o whanua ma whale ma mea mwapena le tātou house cooperation. Ia malamatau pu i tūlanga o le atina eno pisinisi laiti le tātou business hub o lo masani le tātou o tunu. Matau pu momoe wha manino ua wha matuu le tātou kapeneta le tūno i tupe 3 miliona tā la le tātou Development Bank. E amata ino ngā tupe amata tu lusu wafe le sela wafe ta la. Ilona tului e 5%. Ma ufa tulanga umalava masani e whenga iai ma ia inga whawha vai tono o le Tātou Development Bank ma na whenga e whai ino ngā tupe. Ma iei lau ilo longa ili o nei no ngā tupe e ile avanoa e tuatuelta e sfurtausanga lusu tausanga e mal tolu su tau sanga tong iai. Ala maua wha maungo nei no ngā tupe pia wha pia avel application tonu pasia whai ia ingol wha matu atu o tupe a wano ngā tupe. O tato no ngā tupe mo nā tolu miliona tā la i le au wha ingol no ngā tupe le wā lusu wafe i se la wafe tā la. Se fulu miliona u wha matu atu foi i pisinisi la tau te whaia ngai ngoinga mo o loa awina atu i fafo i le Tātou Development Bank foi. Lau whaingo no ngā tupe ma whai ana whausia mai le se lau wafe i le lua se lau wafe tā la. O le interest po tului so soani no ngā tupe nei e 3% i le tausanga. Ma ua iel tūlanga e whamawina ele ona iei security manaumia. Ona lewa mata no ngā tupe mai le se lau wafe i le lua se lau wafe. O iei foi le whatulangana e fuafua le whangaingoina ngā i lua sutausanga, tolu sutausanga, teimi whatulangaina o neino ngā tupe. A la whamanino pia whape ave tausanga i tonu, mai loa ia inga whanga whawai. O le meta ua o le loa lau whainga o le tupe mwhainana no, ia ma le interest. 3% i le tausanga le interest o le tātou 10 miliona leo mai ana whamtu watu. Tātou whalapa pitonga o pisinisi la aiti 3 miliona. Ua whamtu ufo ia wale vai vanga o tangata umai fia whai a lato pisinisi la aiti tono le tātou atunu. I le vale o le afeta la i le sefuru afeta la. Mai le afeta la i le sefuru afeta la. O le interest e 1% i le tausanga. Ma ua whatulanga fo i tulanga e ia iai i le siri atu le tolu tausanga.
Ia maisia ia inga uma wha le whaletupe pēr whapea e whaamanuia ina lau tālusanga I tūlanga uma o le a iaia ia inga whapitoa. Tolu miliona o whaatulanga ina fo I le whalapopitonga pisinisi laiti. Whalapopitonga tau whale le malo wa avina iai le 1 miliona tā la. A wā ia whamaoninga o tangata whainga ruenga me masani tātou Housing Corporation. No ngā tupe e mawhai o na whaatinoina tolu sfuruafe I le 5 sfuruafe. Tātou tului whaatulanga ina le 5% le tausanga. O whātangata whainga luenga mana o mia guarantors e whamaoni e no ngā tupe nei ia ma ua iei fo I whaatulanga na le sfuru su 5 tausanga se vai teimia tu sauno ina ili whainga repayment o no ngā tupe nei ma la lafo fo il tūlanga o le aia inga a le Housing Corporation a wā fo il whaatulanga na o ia aia inga mo no ngā tupe taitasi. No ngā tupe mo le whaamatu ino whanua ma ele e ei lau whainga I le 1 miliona lea li se lau afe I le 2 se lau 5 su afe. No ngā tupe mwhaina whaia o le tului 5%. Whaatulanga I mo whanua po o le whale fo. Ia e mana o mia lusu 5, lusu whata usanga, lusu 5 tausanga. Tu sauno ina I fo I le repayment o nei no ngā tupe umma. E pe ona whaamtala atu la maua wiri linga ummo ne neingo nā tupe umma. Pea whaia tālusanga I tonu o whalapopitonga umma nei le mālole wa o whaamtala I nātu la matanga Yale Development Bank, Samoa Business Hub, whalapopitonga le whaleo Samoa Housing Corporation, ia ma whale tupe umma wa tā ue lunga, ma wa Yale whaamoe ia wā wanoa nei ngono ngā tupe nei mole atunu. E le ngata le tālusanga ina mo pisinisi o loa awinatu I whafo. Mo le whaingoa ma ota malawa, e mai se fo I whanua. E mai se pisinisi laiti le tātou Business Hub. Ma e watu ai le whamalo si aua, e mai se fo I whamamla manga, o I lato umolo mana o mia no ngā tupe nei whaasota I sa o mtanga luengo lewa ma e ana uta uatua. Lona lua ua whamalolo le tu mau le so upu le malo. Au whanga solo ai le suenga le mta upu le nei na ese ai le whaiunga na tapena le kapeneta ma le whaiunga na whasala la wina. O le nei mta upu sa le te tau na tūlei mai peitai. O iei le tūlanga o le ese ai o manatu na mai le official kapeneta. Ia ma mea na whasala la wina. Ma e wo manatu e uipe I ala le tulafono e maala le proses e tango fia imta ufa penei ina ia manino lelei ia pola al tulanga no o ia il mafuanga na se e el faasisilanga ala tato press secretarial. Lona tolu e se laus furvalu afe le tupe le sosoni le tato malo na tu inatu le au volipolo sa mo mo le tamiusanga le tulangi I whapea le Keripeane ma Australia. O lo malanga le tātou au volipolo nei ma le whamoe moe ia e te le tātou sao tātou te ulu whale atuai I isi taulu manga tālonga whaavao malo mo le rumanai. Pe on sit fia ia tātou volipolo se tasi tālonga e le iel tel tonunga e te lele anga waa o tātou tamata alo. Ma e le fawfo I tūlanga o tātou pine aulo mai nisio tālonga le Pasifika wa maea. Pe tai o le tue whaamapueina o le nei au si I le tātou atunu wa iel tel tonunga te relo na sao tāua e uru whale atuai sa moa inisio tālonga whaavao malo por Commonwealth, South Pacific Game ma isi tūlanga uma mo le lumanai. Lona wha ua mai on to Feiloa'iga, to whalingo am tua ia ale vena ale, Minister ka peneta, ma ua iai tūlanga o na tau veina o matau puta ele ma whanua whasao, wa o matua whapea whale ofisa o wa ai tau. O isi on tō whinga e iai le ofisa o le whono, ma le ofisa o tīnei mū o lea ua tu mai o te toe tau o veina. Mō le taimine nei, ia se ia mai a le lei o na whatūlanga le lei le fionga le minsta, ia o na whapenale to e whainisitu na inga mo le lumanai. Lona lima,
Ua maea le awirilinga o le interview a tō te whono, komiti whono whawae. Ma upasia lo i el kapeneta le tolus fulma le iwa i tū malo. Ua maea le whainga whiwhiringa ma i tū malo fo ia o le la whasalawina lo ia. Ele mtanga luenga tinamita mai tai whono e tolus fulma le iwa ua pasia lo i el komiti. Ma upasia lo ia fo el kapeneta lala tō whaiungan tu ina mai. A mata lo ona whanga ioi tu malone tolus fulma le iwa. Ma mata na whiri la tu tangata whainga luenga, ma whiri la tu komiti whatonu, whauwhautua, ma mata loa le tāpenanga e tauno o atu la solusu tolu le masina le nei, ua lava tāpena masauni e loa a mata lo ia, tala lo ia ofisa nei, ile aso sulua, te sema lua felusu lusu lua Januari, lua felusu wono mo le amataino ngā luenga pe a e mai le tūlanga o le tātou ngā luenga mo le tausang fau. Pai aso talo manapongi mo le atunu ua to whaina le sa su tasio Januari, whamanatu inai ia le anganga masani o le tātou atunu nei o le tātou talo manapongi le vai aso atoa. Ina ia whaia le wha moe mo le amataina o ngā luenga o le nei tausanga. Ma ta talo ai ma talo sia le tunu e ala i whaiva alo whirima e maise le pui pui ngō tātou i matangi ma wha mo le wha moe. Ia e tai la mua fo ile, tau la mua fo ile ka le sia so fatasi. Tātou por kalame wha pe foi tō whinga uma te ia i la tau o e ua tai ulu le tātou i ka le sia so fatasi. Le aso foi tai ao, ia e whono wha pito ai le Feiloa'iga le kapeneta. Ia ma unei ma le kapeneta, ia ma le whono ao o e kalisia so fatasi uma i Samoa. A moe lava ina ia wha mautu le nofo malama. A le kalisia so fatasi i Samoa ma le tatou whainga malo. Ma iai nei swinga o lewa mata na tapena e le tatou malo e ala i le wha moe e wha aua wai le aso le anapongi ma te talo. Lua mata upu whataua i swinga lela whatulai mai le tau amata le tausang fau mua. O le avele so lulu aso vai aso uma o le vai aso whamamaluina ai le anapongi mo le tato malo. A tau te anapongi ma le tae au fta tala le woli. Ia e whatulanga ai aso lulu uma vai aso le tausanga atoa. O le avea ma aso anapongi ma te talo mo le tunu. E ana pongi le tae au, ai whono te talo le fiafi le solulu. Whono te talo wa lewa na whatulanga mai le tātou whono te talo. Salo wa ova nei ma le 2 tausanga. E tai ua whaupopo i ai ma le aso le ana pongi. Lono winga o aso lulu uma lava i le tātou watunu. Whaile tātou ana pongi le tae au, mai le 5 le tae au se i tau le tau le tasi le woli. Ona whono te talo leo le tau le ono le fiafi. Ia na wha mai aila i o le tātou wha moe. O nei wha moemoenga ina ia le ngata e le tasi le teimi te talo na o le amatanga o le tausanga i le asu tasi o Januari i tausanga tai tasi. Au manatu le tātou whainga malo e te tau na whaile tātou anapongi i vai aso umo le vai aso. Ma le tātou whono te talo. E lau wha maoni ai tangata uma whainga luenga le tātou malo, e watu ai fo il tūlanga le tātou watunu atoa ina i o tātou wha malu. O aso lulu uma, o le a whai e le tātou anapongi ma le talo. Ma le tātou whono talo e maseni ai i vai aso te tasi. Nona lua o le a matua tapu ngā luenga i le asa toi wha maluina. Mai se lava ngā luenga ngā ingo iei masini ma mea uma lava i le tātou watunu. Mai tauina pēa lo iai nisi o kon kalate mai fafo ma mea uma o lo o sori i sapati. Manatu ai, o la atu e whatu langa le wha maalo singa o le mta upure nei. E mata atu le tātou fsuri sa inga a matanga o ngā luenga le tausang fau. Mai tasi lea ngai ngoina o le mafua il fono a tae ao. Mai kalesia so fatasi, a mai so latu finangalo. Pe eise si me to e whapopo i luna o finangalo le tātou malo i le aso le anapongi. Mai se le toe wha mamaluina o le tātou sapati.
Le ato e fua i fo il te me tala i fo le loa ma mea e fua a ngai. I le tala noanga ma whawhia ngainga taulangi ma le sotanga ma le kālesia so whatasi i Samoa. Ona wha mautua ila i o le Poloa'aiga proclamation o le ato laulauina i le tātou ana pongi le vai aso talo le aso su tasi o Januari. O lea ua maea le tofinga tanga luenga o tupe Ministry of Revenue ma tanga luenga o tupe maua. Pa ua whamauni ai le tātou ka peneta le tofia ina o le fionga ia fui maono vai tolo fo ia o ia lea o le pule fou lea le tātou mtanga luenga o le mtanga luenga o tupe maua ma o lea tofinga sa whamamalu i le solulu e le tātou ka peneta ina ua whirwhilia lo ia le fionga ia fui maono vai tolo fo ia tasi ia il whirwhiringa mo le whirwhiria o ia o la avea ma pule sili o le mtanga luenga o tupe maua mo le nei fo i tolu tausanga o la whamaluina ma ua e fo intu ina atu tūlanga o le whaiunga al kapeneta i un tūlanga masani whafoe ai mtau puma. Ia, o loo whaasolo pēr tūlanga o ngai ngoinga al tātou malu le malo. E lava o le tā upuri nei o loo laua lunga le teimini nei. O le tūlanga o le puipuinga o Samoa mai fuala au whaasaina. O mai ana whailfontanga whabitoa ma sui o nuu, ma sui presidente o nuu. I vai ason te nei ma le mata upu la mua lea o le tai ulu le teimini nei. O le awala li lifa mai ai le fsosoani le pule mamalu ali in fai pule mo le puipuina o le tūlanga pangatia le tātou te iai. E le ngata i whala au whasaina a oa mio matanga e ala le sawa ino tina mwhanau mtamaitai tono le tātou atano. Le ngata i lea o le aso foi ana nei e sa ta pena il fontanga lo ia. Ma tai fono uma masui uma o komiti whatonu al tātou malo. SOE uma al tātou malo. Whala pop tonga tu mo oti al tātou malo. Lua su fitu. Whala pop tonga lo iete te fono tu mo oti al tātou malo. O lali tu tino leo le malo. La tau te ngalua ina le tūlanga o le Commercial Arm Private Business Partnership. A le tātou malo whala pop tonga tu mo oti nei. Le aungal nei Feiloa'iga ina ia avelti ma inga i te fono ma sui uma o komiti taitasi. Ina ia la lango i whainga whaavae ai meise le nauna watu. Whaatulangana o polkalame le whainga malo whirwhiria. Ina ia ti na e le leim tanga luenga taitasi. Ai meise fau le manuia o whala pop tonga uma o lo a fia whaatasi tono nei whala pop tonga uma le tātou malo. Moli le nganga whaftai ono le auaunanga i nei teim o tele maso walu. Ia o lo langona lava le whatulai mai peo ngā luenga le leisa whatino. E tai fono ai meise foi board members o le tātou i tū malo o e o lo a fia mai tangata anu umo Samoa. Ai meise foi whalapo tonga tū mooti al tātou malo. Ia, na manatua i lea pauna o nai mata upu sa tara noina al kapeneta. Ai te talatu le vano al tātou au tustala, o i matatou wei nei. Ia, o lea ua maua le vanoa. Tu e whaatula i eile tūlanga o le tātou whamoe moe. Ia, o lea ua tau se sila mai. Ia, o fōlinga ne o le tātou sāwari le ua iek. Whamoe moe. Ia, ina ia tu e whaatula ia vaenga mai tūtina o le tātou malo. Ina ia mawhai o na apo pel tūlanga manino ma malama mai tūtino whaamalusia. I tutono tustusinga le tātou malo e tu ina atu ai whaamatalanga o ia inga whaiunga uma ma mata upu tau le malo. Ina ia malu pea ia tustusinga ma so se whaamatalanga e tu ina atu mo le sira fia le tātou atano. Ia, o la whaasolo pea o le whaamoe moele iai e se lava le tātou sāwari mo le whasalawina whanua msoafa whaiunga whamsinonga. E se le tātou sāwari le nei. Ia u whaatulanga ina e alu mai whasalawinga le malo. Ia o a umam tā upu e whasalawina ai.
whamanianga ia mo ngā lofa ia po a lava ma tā upu e te tau na whaasala lau wai ma tā upu tau le malo ia o manatu le aunga ma le whaamoe leo le fo i fufuanga o tātou tāpena iai ia e talatu le vano tātou au tustala ia po a ni whesiri tō te whina ngalo ai ia wal tātou polkalame le ne fiafi Tomu atu ofisili no jono kami tulanga le jono miliona le fam tu le tu petu jono fam no ngatu pe ia mo sostana tala pe no ngatu pe ia la tofoia au fato o le taimuanga le me le mo loa wina tu fafo export developments mo o loa ngosi mo le awina tu fafo. Le vainga mo, sorry. Le vainga mo le fam tu le tonu ni ona ana tatu le los fulu afea ana ile selawa. No ngatu no le sa o le ia tu e se no ngatu mo business up. Le vainga mo le Al development bank e tolu miliona mo enterprises for export development. E no na tupe na melusu afe se la wafe. A le sino nga tupe fo i moltulanga la vole awinatu o loi fafo export development fo i. E se la wafe, le lua se la wafe. Development Bank. O no wingo lato umalawa lo ngai ngoinga tu langa tau fato anga fa moe o lo osi e lei o uma mea mo le awinatu i fafo handicraft ma mea uma o loa awinatu i fafo so se o loa e te whaia e entitled e export e la ele tolu miliona na e mawaino ngā tupe lusu wafe i le sela wafe o le se fulu miliona e sela wafe i le lua sela wafe o no winga o la to uma ia e whaia ia tulanga bisinisi commercial loan business commercial loan. Tasir masina ala utu pisa si o la ia inga pe ia la inga masani malo tasirol masina with pay a umatele susu a umitele susu enga ia na lole leave without pay a saude fa unga Emmanuel case to tongyo naso a saude fa unga wale Emmanuel wa fa malo loy la o ia ile sui o le tatu ofisa o le lava o lo tau bea i tonu o le kapeneta lo na suafa so Feiloa'iga atu muni a le sui o le tatu ofisa o kapeneta le ua whatulanga mai e tau bea to finga mo le temini nei. O la auxilia ai tonu lava i te fono o whawai, tonu sifuiva ne ua mautinoa. Sile atu po ia ini te fono lo au fie tori i o la tovia sa wale toi sa mai funga pakita. Ma lea se tau nu mai le lisi atoa. Ma lisi nana to lau wina tanga luenga minsta o tinam ta mai ta. Awal mele na melka penete tolu suritu ma lo mai ana fatulanga la to whaiunga. E iei isi o tu malo o la iei whaipule, e iei isi tu malo o la iei e no palota. Na fua uma whaiunga ne i su enga al komiti e tu sa i performance. A la tu sa whaipule wale to e o mai. Ea malatou la la sa whaipule temi nei a wale whirwhiria ono le whale tonu o lato performance i temi le sa iei. Wa lai ona whirwhiri i stangata sa lato interview fatasi.
ua tuina atu le palapitoga fale a Samoa. O lea whapea o le 1 miliona lea mo fausia lea o ni mauta o ainga hoi lea ele iaini o lato le mauta. Ia o nisi fo ina whai o na fausia ai ia o le asas o le a mawhai o na toi fausia ini si whale pe a whai e tu atele tonga le ainga. O le ase sila ale mtanga ale whalapatonga pena whaise lato sa ilinga i le tūlang. Pauan me upasir ka peneta 1 miliona mo le housing. Ona watu lole ia lato e whaatino e lato criteria so wha moe. No ngā tupe la vai o tangata whainga luenga guarantee assurance, tōru suruafe, 5 suruafe. Wha tangata whainga luenga e current tawaina le loan. 5% le tausanga. Mo fale. Te wha leia mwhale fau. O no ngā tupe mo wha mawina i whanua. Wha mawina i whanua no ngā tupe lana ta i se lau wafe. I le luse lau 5 su wafe. Ia, no minga ta uloa current tours whanua security no minga mga o mia whangua. Mai o leo whaatulanga i se lau wafe i le silua se lau 5 su wafe leo whaingon no ngā tupe. Mai mana o mia ila ia pepa o whanua e wha mawai no ngā tupe la poa ia. Ai lai lalo le Samoa housing ala tau criteria terms e whai no ngā tupe ia. Sili mua la kalau se ripoti wa mai si ese tasi o sama lui no favorite wa dia de ngata o ni favorite no tu na le mistake ni sili la no wa o mai ni poti na ko ni ya lisi na ya sisi na ia foi whawhitau o tūla i mai i tau pula e la tō marangai na whawhitau. Ia, ua le masino le mau whawhitau li tātou RSE, le tasi wha ua matua te lea li tau whai sort out. Mai manatua se ngaluenga tele le la toi whatulanga le tau sang fau. O ai tino mali liu. Ia leo tātou vai ai. Ua msalopo wala latal tōrus furu tino mali liu fo i mai. A le mea lar soli tū la fono lea mi o matangala lea. O na nā. Wala ufasaina. Ia maltulanga la lea o a mi o matangai o na nā. No le whai me va lea i le siusio manga le la tau te iai. Mai hua avel whaatununga malosi i le ministau lo ngafa malimta upuni. E tauna toe whaise fufuanga malosi tau sang fau. E fōlinga mai, e le o muri tai la tau na ave i eil whaatununga le RSE. I criteria na leina mafua o na ave le upulea. Whirwhiri mai nu umawhio anga malanga. O le mafuanga na ina ave le mele whirwhiri mai nu umawhio anga. Le anga fo e malutu la fono nu umawhio anga i se tangata e sau e alu. A whapele la tapena e se tu malo se malanga. E whirwhiri mai le tu malo o tangata e o. Ma le tangata e teita i al whainga malanga. O lona winga, e te alu. Ala wai au lape o la watu. O le mea le tupune, e whirwhiri mai le tu malo. Na mai ane whiri ina i e piel te tei malanga, ma mix solo malanga. O i le tupu e wawitauti. I le tei ustai, le au malanga i le tei malanga. Ai se au, tangata mai ima o le tu whatasi ma wai malanga e tasi. Whawitauri leo mai tauina. Ua pei fo i leo ua taa alo i la tau le ona ngā luenga, the employers. I tātou tangata, i le manao e watu tangata fau. Ono nei le tūlanga. E watu to e tau au au. Ia mai il tūlanga lea fo i lea
e le tutusa le ngā ioi e tangata fau ma tangata walewa na ngā ioi. Ea ona whaatulanga mai le mana o pela tau e watu tangata tuai ia sa masani na iai. Ia ma whapena ai na whaasoro le leia la tau ngā luenga e ilo nei tū le lei tūlanga lea. Ha le si tū, wa le to e mana na o voisi employers e watu tangata tuai. Leanga o tangata tuai, wa la tau a mata na complain i mela e whai e la tau ngā luenga. Ua whelanula nua i whapena le manatu le sau. Alfa moe moe la vai, a whai e alu se malanga a toa mo fafo. E ta tau na o malitali tonunga, e ngā ruru e whatasi. Le aise me tupu e le tau wale ai le tunu. Ma ia le lei results a la tōtu e fwoi mai. Alfa moe moe la vai, ia whai se a ia inga le lei. E le lei mo le employer le sau e watu tangata. Ai sili eina le lei mo tātou. E le tatau na sili ifo le lei. O le tangata le sau e watu tangata nei lo tātou tangata i e watu. Ai sea. Te le i o si tiang o le tamau a inga o atu nuu le a vei tātou tangata. O lo maua talu tātou por kalamene o le RSC. Alalme le tura i mea tātou. Nā whawhitauli. Le si mea o le aini tangata e whaia tātou whi au nei mwhato angam tātou ati nai. Wa tele tangata wo i fafo. A le lava e tu ua banor tātou malo, excuse me, ona e manatu. O se atina e tāua mō tātou, peitai. E le a vea fo il tātou tūlanga, il tātou nau i le mana ongo tangata e o. A o le whaafi tauri lau tele mō Samoa, o le tātou tangata whainga luenga. Te le whaafi tauri. E nā whai lau tau mali nā whaafi lave, o tele i mā ua nā whaafi lave. A wale tasi, wa whai so. Na ole tinga ina i o tātou tangata lai o liaison officers, mai se tātou tangata Samoa lai o ifof so soni ai o. Ma tātou community Samoa lai o. Ono le taun whai pui la wari ia, e tasi a le a wale taun whai, whati tier wa lele toi whavoi mai. Ma on mena lela a tātou tā pena i ai mo le tausang fau. Fatulanga fol tulanga o lo iai lava ngā luenga o le whiriwhirina o malanga ia. Tele tangata ngai mai nei, fiu whatali malanga, a e pei fo le piki lungo le tulanga kenkengi a malo visa o piki. Ia ele tauna tupul nā mea, matula i mai ele tele o whawhitauli e malitali ngā, o la tiro le tato malo. I tausanga fau, i whaatulanga na tonu e taun tato i auni to e tupu mai whaafi tauli. O ta upu tuturi loa na uwhio ma whamanori. I polo o mai ia se whai unga le te nori fo saksi ni na uwhio ka le siwai asu. Ia e se i toi fisi atu i na uwhio ma tau o tau mai i na mi poti a le uwhio a niusina le sa whati. Le ai. E le tau nuu mai. Whapea i anuali le whapea e... Oni anuali. Le whapea tau nuu mai e le... Whatatanoanga whatau nuu e lato... Tāpenanga le tauna mori me le malo. Aro whatari. Leo te whatari i te mine. E ase whinanga le lau whio mai. A whia o... Le ngata o le wau mana wipo te o le awhia o se tasi mai te ngai no le quarantine. Ia e leo nani se rai ko i le awhia ko i se tasi o tangata whainga me na mai le fiso tiute. Ia a lea fo i le to a lua whai a o ngania fo i na mōlia i leo leo i tau kula lea i le awhia o tangata whainga me na i whala o whasahai i whala. Ai ko a awhia fo i o le a effective vai ia le fofuanga voi le talu na test drug test uma ia tangata whainga wenga malo. Ia, nangona le nganga popole i le tūlanga lea o le umau i fonei. O lo ia afianga o lo whainga wenga malo. Mai o le tūlanga ai meise ala tau nei o le whaingaluenga le pora. Tiute
ia ma le tātou biosecurity. O lātou nei. Lātou nei o le whaitu toa lātou te siaki ina o loa au ina mai fafo. Ia le mai tau atu nei. Ia. O le la a fia le mtau. Mai o te whaftai ua maua. Mai wa umana avela o whatununga ma losi leo leo. Awana i tue solo muli e se whai unga. A mai ka loka umakangangi. Awana i tue tu ua se abanoa. O la tau nei, o lo vatur whatu tuanga le malo ia la tau nei whailinga luenga i whamaoni malelei. A leo mai tau atu. Ia le kiola te le tau mwhai pui pui le awina mai o me mai whaf. O le tau solo musa ia la tau nei, le ui mai ia i o fuala au whasaina nei le tunu. Mai o le ufa ngā solo lava, na uto whafonga wa tele rates a leo 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 wat. A nei rates uma oka. E le ai se rates e fo i fua. Tele fuala au whasaina o le eisa, o marijuana, o paipa, o mea uma, matulanga o le umatua o iele lo loto. O te mini ngā wenga lea. Sa tauna matua wha amalo sia sfutau sanga taluai. Se manu e le mafia fia al mele alu te mini. Ia le lau wa tu. E le walia i mele mele. E le ai se raid na alua leo leo. E le mau ai se mea. Al whanonong o mātua. Tō lua. Mar whanau. E iai matilo ta maiti i ato a mātua nei. O lo iai uma mene i ton. O se tūlanga la matia le nā leo tato iai. O le mefo nana o whama mawha le. Tala noanga ma sui anuu, sui tinao nuu. Ma le tala noanga fo ina whama mawha, ma le tala noanga o whaini il tai ao. Directors ma chairmanship o le tato board members. Tato te awhi whatasi level sisio manga le atunu. O lo loma nei le aso lua, vai aso fau, le whanutanga whapitoa, whaia onga umo le tunu. O la al ka peneta e Feiloa'iga mali i matamaita i whaia onga uma lava o le tunu. Aisea, o whalea onga, ma whaia onga, matamaitia onga le simele wo o iel te mine. Ma tau ana whail wha marusinga al tatou malo, e re taunto tu whaua. Ona tatou nunga oka, mata ngā tele, lua whaia onga, la ua umato lua, ta māma le tina o tangata e whai, ai. A le mai tau atu, talo whai. Ia o ala me o lea o au tamaiti. Tatou sila ia e le critical o le mele o alu. O a me ia au tamaiti a tu watu o tangata o lo fino ngielo na mawhau i fuala au whasaina. Ai peo no whai atu, e reto e tau mua alo le malo. La a ngā i mea no usainia nei fo i lesi Warren Nate ne so. O le wha moe, ia ngā i leo wha au susuenga nei, e reto tu whaua. Mai se le teimi nei o kirisimasi ma le tau sang fau, o whewa i peo no whatu momo, peo kiri vanga o suka le mele watu. E lei. Nei le rei mo le tunu. Peo no whai atu e awhe rua se lautangata wa whale tonu mawhau, li poti na le ofisa whamsinonga. E le taun tato no whanofo mtato tiutira mta upuri nei. O le ngā luenga, sa tauna whau, sforu rua sūtau sanga taruai. Manu se whape nei wa tautu umama ina le mta upu. Ia, alfa moe ia o le la wha solo. La umana ave le apopo inga lo viso leo e whai pla test. A mata mai loa al tau sang fau le engol fono fa solo umal palemene. Ka peneta ato fa solo. E leise si le whai al test o menei. E o whai a teau. Tangata umo le palemene ato, tangata umma a mata mai nal menei. Next year will be a hard year. Tu malosil tato malo. Tua whaia ia inga uma, mo le puipuinga le walu mo tātou. Alfa mo mana, anga la tātou walu kirisimasi ma tau sang fau. Ai leo malo leo peo no fatu, I just sign another warrant e am leo.
mo fa mo le o me ta sia mala o po inga ia vai se sia faina tulanga le ile le fa mo le lo tu tem fa ma ia te ko i o le ba mata ia ta le si tang fo ko le ana le no tang fa le ina ele fatela no ina ele yo mai fo se pe par capeneta e se i fai mo mo fa fita uri la tu e fai mo mo tu lang o tau fa foi nom tau pulai ntanga lwenga e ana si laila ia po ila tolo fa maoni fa tinongo ngalwenga tu na ila io mena o tongi ele se me fenta ai se mai ia ingo performance ma me uma na fua le ia o tato mele al tongi ele se me fenta si o me fengo fina fai ia la fena tongi ele o le performance tato fua ina ele fa pe na le tupe aru vale le malo ele le fa tinongo ngalwenga ta wan tato matai tu fua le fa manu yanga i lungo le tali mai o ngalwenga le te fai le lei mo le tunu pe lava ele na le vo taun tato vai upu foi na avel pisa si vai tato performance engagements e fua na inale sitanga fua foi na fa manu yanga tangata te to tasi ela me tu oi pe fa pe le fa na uni me le leilo lo to tua wala nga lo fa ti sini tu lo o no ni sa sini ya lo fio man tau le sa fatta o ni asi tu la lo na lo tu tu ni sa sa lo fio man tau ua a mai le poti le komiti fa pitoa mai fa nga fono inai o le atufa i tangata taito tasi tupe. O lono winga fai tau a fai umma tangata na afia. A fai le tu malo sa fata tasi lua masi umu. Wo o mai lale lato patafata i tai e tufa o mai sifuru miliona lea. I tangata anu malava o sa fata. A mai sire pito nu ule o ta fito ala le sa pito isili na a le afia lona lua o pisinisi la afia pol tulanga o fale tulisi o le tu atu tangata o ta ele o sua uar sami manongi fa le tonu ia o el tulanga o la matia i la toama fau affectness ia matulanga na ia la sa ia fa mo ese foi fa manuanga tangata te to tasirenu ese foi fa manuanga a pisinisi o lo afia e foi fa manuanga tulanga tangata foi sa fa lango sami ona la fianga o le to tau ma fa se sea po se tui po se funga po ni au ia sa masani na maua o ina la fua na ile la to assessment ana o maila e atea ue e tau mai ma avero kapenete pasia o fatu le ai toi o tasia tala no manu mafio anga tau iai o le famo moe le leu tati elfina ngalo le malo have a last consultation e le ia al pasia to le tato malo ana mali lie fo ila to ia ona fa nga solo lo lea ma tauna vave tarsia ia turi fa ingol ni tau sanga ale ai o le nominga o le a matanga le tau sang fau e mau o mal so ni 4 miliona le la tu fainatu o ai tu fa gabinete o le consula o komiti lava le tuna o le paul fenga vaile na mai o le fa inga mau tangata te to tasi ma le fa inga mau pisinisi te to tasi a le tau fa inga ma le tulanga le sensa o le tumalo o lala mai tulanga tu singa ngoi na ye te mel palota ma te tu singa ngoi malo ena mai rola io o le tulanga e loi tangata to tasi mai le tangata matua tau le pepe o ina fu le fu e fa manuia ngai maua sa mai mo mo ma le mele o le household a inga e tato tiro le pale ni le mele o le ainga to fa ma le ainga to sufa ma le ainga to vasfu
e taulana o individually tangata te tō tasi ina ia mawhai o na maua umafa manuianga e whea i tūlanga o tuwhaina o tupe. Ina ia manuia tangata i tō tasi, ia manuia ile lau tele o le tūmanu. So will the government be the one who will be distributing? O le malo. Mai a pasia mai lor Feiloa'iga mulimuli lela a whea ngai mali tūmalo mal komiti. E o na ngawharola i o komiti mai a inga ia sao ma ia whamaoni le tuwhaina. A mai identification o tangata tai tōtasi mai o la asaini i tui ngā tūlanga lea. Uane i o pe o tātou tai lima suta la volen tuwha o tātou national ID. E ovane, e luas furu afe tangata e ova. E li lopo i kangakai o over population o Samoa. This will be run very carefully. Ma assess le lei. Ina ia sa o tangata saini le tangata o mawalan tupe. Ia mauane i tangata e duplicate. Ia mati tangata e tau ingoa e le tangata mo. O te talitonu ua ngawhatau li maina le komiti. E whai le mea mi o tonu. I mwhatino lato tiute accordingly i le au whainga o le tusinga ingoa li tu malo. Lono winga e tauna so soani sui o nuu. Sui tina o le i tu malo. Tu whatasi, le tu whatasi ngol mele o tu male malo. In whailor whainga manu muti. Ia e nisi was. O kai ku pere kariera lo suani ia so. Leo mai tau atu lua pasara lau ofisili kami mingo a malu. O la ofisili la o le meo toi se variation i le tofinga o le CEO o lo i nei po le meo leo o ngai alanga contract. Tūra i mai lorwhainga malo whiwhiria. E re tu taria mene o variation tu e whaawau steimi. Whaawau wale no fo inga lewa umal kon kalate. Na mātou tertunu a umalolo kon kalate uma. A wane tu e whaieni variation. O mele le whea ili mele o variation. A whapea o ele la tu e whaila variation a lai te CEO. O na e lala le tu e whatau ave pelo tu te wha CEO. A le fo i te alu interview. I le whea la mo la tou i e o le interview. I e tu tusa le wa ai e tangata la whai le interview. I le au waenga le whafo i le o a whia mtanga lu. Ngama tangata le sa whai lungol no foa. A wafo i o le la a ave laval me le o le tau le le i al tangata le sau whai no foa. He's going to have all the credibility because he's sitting on the chair. E whawhea la nei tangata i e tau mwhai mai whafo. So let's have a level playing field. Uma lor konda late malolo uma o e tapena lato interview pe to fia interview pe to fia palai. Me forna le na fatino o komsino le na uma. Me forna le fatino uma lor kon kalate uma na ia associate CEO assistant CEO umtanga lenga tau velnga ven. Ai wa manato le film tau pule ava pe le to fia palai le sa vem CEO. Alo tapena leila na interview. Na laina tutusa umale maisi tangata ia tapena mai. Ua le tulau lava. O lai lava sa whai lungol no foa a wa umalo na taimi. Ai whaafewhea la le tangata ia taum whai mai lato. It's a bit unfair. Umalo taimi uma. Ia ai tapena le interview ia mo lato. Umano mai umale o lato. E o whaatasi lava i le channel le tasi. Whirwhiria i lau interviewers. Ia peo le manatu le na. I le tu talia ni mene i o variation. Umalo le taimi o tangata uma. Ai ta pena le tangata i al whaila na interview. Ai whaila tūlanga lau tasia o mai la tōlo o palai sa wano. Wa mai la tō umala vamole lumana i fo. E le to i ni mei o ni variation. Se i whataltali ai a se isue se pulisiri. Uma lolo taimi uma.
whasolo ia ACO e tau awen tanga luenga ia alu o ia ta pena lau interview mo ta pena le tūlanga o le te whenga I mana isi fo tangata le tau whai mei la tau to be fair. To be very fair mo la tau molo interview. Yo te yoana au ka lase tu e te au ia mātou siri lau a whionga. Leo tato ia I vai tau o le waso fia I pisi fo I o whimalanga inga le wā o savai ma o polo. Ia e te tuloa tu lava lawa whionga ia o le ase tala mai le waa fo I lea sa fua fo I o whenga maa o leo mai atu. Wa le sa fua po le masina e ni tauna au mai ai le tulanga la de lawa whionga. O le waa lea na whapea e mai. Ua o mai le whamtalanga le whionga le Limin Star. O lo iai ia nei susu e ngalaiti o lo te tau whatino iai. Ono le whatoa mau atu nei, e te le tūlanga o le fisiringia o le mengo le waa lea mo tātou. Ono le tūlanga fo I le whapea I le o atu o toa tāpenanga I lona saunga le mu. Ia mga whatauli maina mo le vainu. Ia ma le tūlanga o lo iai te mire nei. E le mawhai e le waa lea na urwhale I tātou wafu. Whaisi te leo le waa. Whaisi papa o wafu. A le waa e whaisi ona te le tele ma le tūlanga la lea o le whapea mai e le iai se taimi na tātou whaongai nei ni waa se lua, Captain Ranks. Te peo alia. E le lei alia o waa la iti o me mawhain whatūlanga. A se waa te le whapea I se tūlanga e lua ni waa e whalangolango iai le te leo le waa lea. Ia male so tanga I le o ngā tonu. O mai whamtalanga I atea ua ina le toi fsiringi ai I tūlanga o saunga le mūma le tunu. O tele ngā luenga o whai le wā. Ma ua mai tau ina fo I le tūlanga ua watu ia. Se su enga whapitoa. Inisi o company e le ia la tau le to mai whapitoa I Marines safety. Ma lo whatari te mine nei. O lo whaatari po lale sia ia inga whapitoa na maila I o se whainga muni mudi. Pato lo lafo le whionga I le minista o Baal Tato Malo, le whionga sui Palemia te lupe. Ma e se teimi na te lola o te pepal ka peneta e whamaoni ai. I le taun tato o tau mate. O le vai nuu leile va o polima masavai. E amsalo leise si o tau na iei teimi ti e teimi o teimi leanga. Tato va umma le iei teimi nei, mo va fo ia tasi le holo le va. E le iai ma se tato va mua e whaapea e lua ni va e te apel tūlanga le fausanga le o Captain Ranks le ia tato. Le iai ma le tūlanga le na le whaapea ma le ale le tūlanga lea. Ai la whaatali e pea tato umma o le vaatasi. Wha umma tato lei o vaatasi. E lei ni engi whaapea va lua e so. Tūlanga ma le ale na mai e le whaingo whiera vainu. O ina ne ta ule vainu. O ina hoi pito I siri lava o na sou pea o yaso leang. Ia ma o le whaamoi mori na mai se I tapena mai se I poti alo ia muni muri le whionga I le minista o waa. Whionga minista o ngā luenga tele le whionga sui Palemia. E an whamani no tula I o tūlanga lea. A la ua I el tūlanga o lai pesu su engal temine. E tūlanga lava lea I whala au whasai. O no lea sa o te mantua le sa I no sa noanga. O lea lai ia le vai whapitua ai e screenings mo tutu I la lavai. Ina ia mo te loa si a ke le au mai o whala au whasai. O le sila mai no la whisiri. Ke le toi sa I mai la ia mo tutua o ia tutu I la whapea I leo na tō rolo o me le eisi. O lea sila tō tala pe sa so tai O la ua sosa ni mai tutuila. La ua ele warehouse. Ma la fu fa solo il tato screen. Al tato screen la.
ia inga le fai o a whapelo wa screen atu i o a lai masalomia. I le tau fia i tutuila. I le tau fia i tutuila. A ua iai le red flag. O le red flag le na, e whatoa whatau nuu mai ai ni. Ma whauwhaunga lea. Ia maua le tangata na vifo le pusa. Maua ma le tangata le pitia le pusa i ni. Ia ai lua le tato maa le la tonki. Ma o le whautuanga volna na mai la latou o lewa na latou ta pena i mene i o susuanga vapea. Lena laina maua isi mea ia na maua nei, na advice mai o. Wa ile ato paule mai, ia ma latou e o loo maia. Ia lea lana whātaltia, tangata la koe piki ia le ato paule, ala ku, o kakal quarantine. Ia se i baila kakal mafi fi o le whale kongo. Ai ua lewa o na whai. I tato si silala i te leo le whale tu. Ai o te lola ua la lango mai tu tuila. O le vai aso foile na te nei na pasi alo i el kapeneta. Masini wha ata fau uma mo le ofiso tiutie. Ua ta penal tato malo i le toe whatalia. A mai quote so masini nei ma wha atau mai lo masini nei. Mo malai wa lele, wafu. Ai mai se foitu langa o le tato post office. Scanners. Ia matua i va ili le lei le mele utupu. Mai e matua ofo loto. E le ai se rate na alu e le mau ai se aisa. Ioi, matua matautia. A ta vale feo i tangata. A fale a fau e tangata. A tangata e le e fai ngā luenga tangata. Ioi, upei ni sifi nei tangata. Ia, o le lava o ta pena le tato fai ngā malo. Le tu sili na ta ua o alo mawhana. Ia, e mau atu les tangata e to lua te ineti a to tasir to lua. Ioi, tato vai e le mtauti o le mea. Ia, o afianga na, o afianga mata ngā na. Ia, o tato taun whaine iai. Ma ole mau la tou ia e asa ina ia rates ma mea umai nisi fo teimu alu. E le ai se rate e le mau atu ai se teni titi tala vau. Tonu o fale o tangata nei. Ia lona winga, o mea lava nei e faa ula. Faa naua le atunu ai whaia mionga matanga. It's very bad. Ma e tauna matuatu lai whaatasi ai le atunu atoa o le talusanga lava le ave pule mamaruari imwhai pule. Ia me se fo i taitai o e kalesia o nuu mawhioanga o le ngā luenga tauna sila whaatasi ei sa mo uma e le lei tātou uma tātou te whai whanau uma. Lasau sila ma lasau vavai a fia se si au whanau teine ai se a whanau tamaita. E le mwhainta tali, e le mwhai le lei. Ia e lafo atu fo i mātua, wa al mena o responsibility e mātua me nei. Ia e pei lava o isi taimi ia wa watu e mātua, ale o vai. Whawhewhena mai mota maiti le whale, e ta lai ato fe a vea ia mātua, e whaura lai e fuala au whasai nei tonu. Whātonu ina lo fisa o leo. Sai whamatala, awa nei toi teu ma whare ni up, whamatala me le atunu. Ia i loa le atunu leo ngā onga le mele ua ei, mai sean mele mai whafo. Mai o le anganga le nā, ma le whamoe moe, tātou a lofa le atunu, o taun tātou vai, me o tauna whinau e fo ia temi nei. Ia, mori le ngāng whaftai, lau mai sa mo le nei fo i tūlau le fiafi. Nanga lava malfa mo mo nei pol kalame nei manino ma malama lei tulanga uma imta upol tupul tata watunu. Ole at foi fa ftai tele tulanga tapo i mai e me se le talo mai le au no ala fu fanga tata malo. Aftai fo fa una manuel fon tanga al parmene. Tata fenga il ni bayaso. Ia e le titi foi tau manga fa mo nga sa fai on tula fono taua.
a be senga o le inoa tau le leo Samoa mai le fua o liuli a le malo e lopa le tatou te nanau i ei whasa o sa ia mai tau ina fo i le telefoni si o whawhitau ia ona o le malo losi fo le finau o le si tu ia ui lea moli le ngā wha malo le fionga le whangwhitalai le lava o luna on sa ia e whapenasi la ngona le fiafi whawhitaile mai mo mai ma le talitununga la tātou turi tau le tātou por kalame le nei ia i le vai asa fau o momo a nei tu la o le atu momo ongo le whai ungo le nei vai aso tātou fesire whai pēr tātou por kalame masani le nei e wha soifuia mai manuia le fiafi